Ole clear tu te in in a tharin chibai kan book vele achu tunruma hian Anand writer le actor Bollywood star lar le hlawhtling hlawhtha box si chanchin toy fel deuh lekin kanan ngai thla anga chumi pa chuan a hlim thla then khatte kanan clear ho vele don ani aziak tu hi te di ka chong thu ni ani chunga lom thu kanan soile bok ani ti chuan kan en ro ro ni chuan tir tanga top thlenga video te min en sak turin clear tu te kan han ngen chewa tin chum pialama chuan channel la subscribe lo te kanom chuan mina subscribe sakram ram turin kan han ngen thar vele cheu ani goin thlenga ka channel ngai tu te lo clear ve ram tu te chunga thinlung takin a tharin lom thu kan han soi ani Bollywood star ahun lai lar top thang Anand thi a chanchin ziak tu then khat chuan greatest actor of Indian cinema tin an ziak thina heti an ziak hi a phu ngoi hle ani ei a mel han en hian mitam tak chu a awang lai hre pha le a film chan en thin chu en lung te po len ve ngei te po kan han ring hial ani a rol rang ranga adang lam na le mi a hip na hi alar na pakhat ani bok sanga je ko somnga tirlam le sanga je ko som sari borvel thlengin hemi hun chung song hian Indian film star hlo hnem berania box office India in top actors alisa trumsom parkulai mai alangani outlook India in sangni somni pania 75 best Bollywood actors athan chua alang le bokani kumsang ni som pathuma UK poll celebrating 100 years of Indian cinema greatest Bollywood stars atlang chuaka chuta chon pasari na anile ani CNN News 18 pon sangni som pathum khan the man who changed the face of Indian cinema apuang le ani scarver muffler le jacket hi a fashion war te zingami ani ati thayang Indian film star tam takhian ama style hi an copy fo thina ni sap tronga ziak Filmfare magazine point Bollywood most stylish man alisa pathumna anibok film star hu hanga tak Dilip Kumar te Ras Kapoor te Anand te pathum hi Trinity the Golden Trio ti in an soithin ani film lama chuan romantic actor tia vua Paul an oma journalist lar Anuparma Chopra pon alar zonga in chei thiam ber ti in azia khialani kongrang ranga Indian mi hriat hlo mi chi rangin achungchang an soina hi zia ka hmu tur atam hle a zong soi vek sena ni lo a thui don lu tukani fima a western dress le a hair puff hi a in me hle kumsaka chu somnga pariata kalapani ti film a chan nu atang phei chuan mi puima adum sutin a in chei ngai to lo hial ani nula ho an luang liam na salutuk ni berin alang sangni pasari September thla kham a chanchin aziana romancing with life ti chu about day lompa in ex prime minister Manmohan Singhan atlangzar ani Anand thi amingpum chu Dharamdev Pisorimal Anand ania kumsanga jakwa somni pathum September ni somni parukhan Sakargar Tehsil Gurdaspur district Punjab British India alopianga apa Pisori Lal Anand chu Gurdaspur district ko tathok dan shremi michalang takani baka zalen naswal tu ani pa formani Arya Samas organization member nibokin khovela sakorang le khabu Tongshan shana zirmi anibok Sanskrit tongin Hindu le khabu Bhagavad Gita an Bible ve abel le Quran le khabu thiang lim Arabic tong le Persian tongin avong ne le zirna lama po adwai vaklo Government College Lahore tongin English Literature subject bachelor degree alho chuak ani Hollywood star lar Gregory Peck le John Wayne tenen po an khaikin fo thina ante khin na thuleng vel hi pek po hian alo rethoya peka Bollywood aron tlang nel fe to nuwa Anand le pek te hi mimal takin anin bia Europe le Mumbai po
trunga vel zet ti khochang te po an soidun ani mitam takin Indian Gregory Peck an ti thin ani ome mase ma de fanan thian awang lai hian Hollywood star ho nena khaikhin hi adu vak lo ni in alang Indian Gregory Peck kanilo de fadan kani ati vetla thinani journalist Jawid Nakvi poin de fanan fima achezia le ahoi her hi Gregory Peck a angle a signature lar tak scarf taksa le ngong an ba dan style hi John Wayne an nariaw anei thung ti in aziak ani Devanand le actress chelozet mai Suraya te hi kumli chung sangkhazko somli pariya tatanga sangkhazko somnga pakhat anin kocha Devanand thian abial nu Suraya hi nozi ti in minglem avua Suraya hian Devanand hi Steve ti in minglem a peve thung ani Steve ti hi Suraya hian le khabu atanga la kani minglem nozi ti le Steve ti in phu sak ve chung si hian Suraya hian Devanand hi Devina ti na ko thin boka Devanand thian Suraya hi Suraya na ti na ko ve thin boka ni ome heng minglem pani anin vo hi Italian ophoi ni inalang Devanand le Suraya inkar mangai na lopiang chuak chuan zol lampan selin kumsang khazakwa samli pakwa jit ti film anchan lain anin ru an tlan dun ta hiala mase Suraya chung telam hian Devanand thi andu lo hlemaya Star and Style in a interview na po Suraya chung te hian pasal inei lui ani vai chuan Devanand ti kan thatang anti hial ti in ama Devanand hian asoi chuak hial nge ani ti chuan kumsang khazakwa somnga pakhata Suraya chung te hian an portrenta ani Devanand thian ama chanchin ziana po Suraya hi first true love tina ziak nge ani Devanand thian Suraya ne in kar hi media ma a zebri le Suraya ne an in kar atop che hi Devanand nuna ngong na satak ani tijon Punjabi Christian chungku atanga zichuak actress tho Kalpana nen kumsang khazakwa somnga palia taxi driver ti film shooting an nei lain anin tonga molmang angreng takin anin neya fa pani an nei ani anapui Kalpana hian kumsang ni som pakhat September ni som pakwa khan athi sana tichuan anu deuh lok sang ni som pakhat December ni thuma Devanand po hi Londona million venga hotel lar tak My Fair hotela lungpu cholin athi vele ani athi thu hiam India ram mai ni lo khovel mun rang abikin film industry chungkwa te pheichu adeng na angreng khopa ram roi tu te le milar mi poimo chi rang ten an ui thu te po an sei luai an social media site te po an tar langa Bollywood tan chanana satak atlingani Devanand thi aming lema evergreen star an vua aming lem an vu angein atharau he khovela ala evergreen star rengani tichuan lemchan thiam ani awangin kan soitak angkham National Film Award te Filmfare Award le kongdang danga award thi chi rang somthum panga chuang adong to he ai tampo hi lo dong mai thei boka tichuan film za som chuanga a in lan man ani tichuan a film kan enve china munom kati deuh le tlemalar deuh kati keimana ka en chin hi kan han tilang lokanga atop nan vele ana masabera chuan des par des sangha jugo somsari pariata anti chua hi hemi thriller film hi munom khop maya tina ambani tinena inlana he film hi alar polar view mai tichang panhina gambler sangha jugo somsari pakhata ti chuani mystery film enman la takani Zahira te kesaf rana tenen ainlana he film hiam ei munom khop bok mai tichuan gangster sangha jugo somko pali khan tichuaka he film hi thriller action film ni film munom zet mai ani Ajit te Anita Ayop tenen lana hei enman la takani pokani tichuan Laskar film sangha jugo somriat pakwa action drama film hemi hi munom enanuam khop maya tin khovel huwa point he film hiam clear tu anga khop mai tichuan Return of Jewel Thief
sang kha chu ko sem ko paruk khan ti chuaka thriller crime film ani a he film a hian Jackie Shroff te Dharmendra te ne in lana hei hi ka en to a chun keima bi ka chun hmu nom ka ti khop maya he film hmu nom takani ti chuanin hei defanan thi a mel te hi a thari khop maya putar nu thleng te hian i a mel hi a thang reng viawani chutiang chu ani a Bollywood khovela miming tra mi hlu an arsilian han herliam vele ta te po hi uyom viawani ole tikhan khati chin jong khan ni ri le ta sela rem chang danga chanchin dang eng model te mani chuan kan ta lang thale mai don ni